Oras marihita sa luhut na pinoparni puta butu raja na along diluat portibyon. Itikyon rodo anak kota ima takas manipan batuwi dohor urutta ima buru sitijak ima namangido mahalaki di naneng borhat nasida tu kantor DPR Senayan manangna DPR pusat mangidohon tu sudi akka hula-hulana imana adong di dolok permahanan pada saaton tongnom situasi do kondisi cuaca na begitu ekstrim na pardongan udan gabedang makalangon di panung-nungun manang na penyambutan ni anak petai alani tatot pemajo detik-detik penyambutan kedatangan Insinyur Takas Batuwi calon DPR RI pusat. Selamat menyaksikan. Ingat Butu Raja Dolok Permahanan Channel. Jadi molotok pe orang naroon alam mo lumi do itanuan kita kundo alay harap doroan ini ikut sugiro aduan warai hidu waktu kita nah anak tiga di sana. Sonarto potong nani ma spirito do sibajung munate na baru potong bruda biri ma tadi yang baru yang ma hari hodi so ni nak baru
Spirito Dio na sabihin mo tatingnan ko na huli. Asa batak na mamaring baru jadi. Asa horas mo tatingin na tatubadingin. Pito di ba to tupakon niya mata mo na jadi. Horas mo sa udah betul. Horas. Satu protokol. Alanung ngaro kandidat tadi Abu Parulina milapan nunung. Bandar libur-libur nih jongjok kita lah menyambut. Nasabi ako mga boruro hoto na boruri bonani bazogi ni ulo bolso. So nato putong na lima spirito Dio sila yung natin na boruro. Spirito Dio na sabi mo sa tinyan ko na huli. Asa batak na mamay lalo ka bisabi. Asa horas mo to di mo na to dibadingin. Spirito Dio to tupakaw niya mata mo na dali. Horas mo sa ulo dina. Horas! Jadi alam sa ako calon tarison iba amang lubato hingga durut tabur sidijak tanok majo hata iya tayo nakiling so si nakiling kada sambutan yang ako sinakiling ada hal orang di baruta di sodo teman baruta baru dijada dihuda sudah bapak putar sudah